ste svojim prisustvom upriličili ceremoniju inauguracije početka obeležavanja svečanosti povodom 65. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Rabata i Beograda, koju su ministri spoljnih poslova naše dve države odredili kao godinu Maroka u Srbiji i godinu Srbije u Maroku. I'm delighted to witness that the already close ties of friendship existing between our two nations are getting stronger and deeper, based on the mutual respect and the strong will of both our leaders, His Majesty King Mohammed VI and His Excellency Alexander Vučić, to reinforce our cooperation at all levels. Veliko mi je zadovoljstvo što imam privilegiju da svedočim sve čvršćim i dubljim odnosima između naša dva naroda, koja već uveliko vezuju bliske prijateljske veze zasnovane na međusobnom uvažavanju i snažnoj volji oba naša lidera, njegovog veličanstva, kralja Mohameda VI i njegove ekscelencije, predsjednika Aleksandra Vučića, da učvrste našu saradnju na svim poljima. For agreeing to light up all the bridges tonight with the national colors of Morocco as a sign of friendship and respect to my country. Ova zajednička poštanska marka ilustruje dva mosta. Most Mohameda VI, koji je najduži žičani most ovog tipa u Africi, i novi drumsko-železnički most preko Dunava u Novom Sadu, koji predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata međunarodnog železničkog koridora. Poštovane ekscelencije, poštovani članovi vlade, dragi prijatelji, novinari, dobrodošli u Poštu Srbije, dobrodošli u naš muzej, dobrodošli na otvaranje izložbe povodom 65 godina diplomatskih odnosa koje imaju Kraljevina Maroko